Te nakaliang nga chairman yung kami kini Joint Action Committee of Commercial Vehicle. Nga penpaw, ia musim kaba songkuman wala sorkar kam sim lakhat ingi ba hapo kami yung jingikran ray kalale pati kai badai namar ba sothu sikade ia kini ga jinge kabangingi kendo mo ba sorkar wala kam khat bakna banyakran ray kalale pati kikam kikran khamjam dodon tamme hiru bana mundakhat dikran ingi te naduk rasai kasngi nakaliang ga jungi ka Joint Action Committee ni penpana sa borok ki President Secretary ng District Repair budan po kami kini state hi prokoi ba nginugang no swa sipor ya kini ka jingiki ke jungi Henry nginyai budien pat ya kikam ki ba ka sarkar kali banle kumar ka havide bakan ma pat ik khajna jungi kot kali nak benta ki try nong bo kali Henry kumakalong mata nak benta ban sup ban hi pat ba ni ai ka khublei igi patba iwe kan dajar kateng hakaleng satlak jong ne ka Meghalaya State hi brokoi ba kila ai kakti kamon kakti kadiang ban ya kersan ya ngi ka Meghalaya Joint Action Committee pedang kani kejing mak kejing igi kejing da kejing perki dor ka sokar ya kempnyang na kawik pos koi pak na tenturu ya sokar ba lakuno ya kani kejing penihardor na sokar kamde ban ong machupen beit kai tang manta si bra arna Henry kadai ban penne ba kadai ban batru ya kular ba kumakla penihar kata mo kumal penihar mata nyau tengkang la penihar tengah sode ban ong ba kadai ban ne bet kata nyau tengkang jing penihar ong ba kan sigi penki pat dikinaya na kawi kemiet aku kemiet pat te kata kadai ka ba na itu mengweng nak swa sipor ban Henry nginyai budien pat ya kini jingdawa jungi ban ma pat i khajna jing kot kadai den kong shap ngi so ban ai khublei kerpang ya upat ba kibla ai ya ka jingkershan kabarat ba ya ka jingkhot stay off the road kaba South Prakanta hangni apo ka ri kasi jantia ka jongi apo jelai berkowai ya kaba nagi district keleng ka ri kasi jantia mo nglayo ya kata ka jingkershan kabarat ba bat kabalong successful apa hadu kata te om nagi district ki ba pher nreiru nglayo ka jingkershan nagi nungyo nang hat khamtam lele naki nongya kali ki paper nadu ki locals nadu ki commercial bat hadu ki private ru kumjo mo ngilai ba ki surok ki la kenja ba boro nakaliang ki patba nakaliang ki nonglet yo nonglet har ru kumjo nakaliang ki nongya kali ki commercial nani ki private mo kila yasnokti ban ai ya kani ka jingkershan ya kani ka jingkershan ka popura kapla yakhi mo kapla sedang nadu ka elektrik bat hadu kini ki sengi ki pamenta lam khmat da kani ka jat te kani hi ngar su ban ong ba kadai ka beningkong mo kaban yale kaban yakun da ki baduk ki bomdon bor persya ya ka sarkar ka jala ka jungi ka baju thombor man ka por ya ka hok jong uduk usuk te hadu mentaru wala ka sarkar ka klem patiau ka klem sngap lese ye kini ki jingdawa ki jongi bakan khot sha kamit jong ka jingya karan te Henry nagaliang ka jongi ru ngim sngo pher ye bat kumbal akran ni ginongelam ki jongi ha mentas pham ba ngio sngo mo lingba ki news lingba na PCA ki reporters mo ki badan ha po jela ba nagaliang UCM ula khot ya ka cabinet meeting bat ularai ban penihardor habidei bat ka petrol habidei bat kani ka jingkiu kani kumpanyang ban penihardor haka nyotengka te alis ka sarkar ka lale kumni te it's a big achievement but kalong ka achievement ka barat ba te na kaliang ka jungiru ngisuban ai khublei mo ya ka sarkar alis kala respond ya ka ba ngi bro seketang ya ki ya kani ka issue